जो तू लाया है सोशल मीडिया है जो कंट्रोल yang ke bol thelo ami o si thuni ya uma no no ma se mi lung la ngin ke se yong tam zo zo mi tu ki te ka min ju bol mi ju ba imit mo na ke se yong he discourage bol he ta ka ti imit mo na ke se yang cha pang yong i cha te yong i neighbor ho to ite ka hi ju no gol ho ve ta no gol ho ju bol i sang ju encourage the child see his strength yeah everybody is different so we are different from other people amo yon he admire bol lam yon same way so mi tam tan he admire bol so pau khat I tho wa iki hat to so ke wa hat jana gali bol yon so without midang min ave no ala they would be wiped out in 1 week ti khat umju kum thumita chu idin na la yo gali sa na la yo ha je yengo min admire bol let us emphasize our strength thing like mi yong kite ka min it is a wrong psychological thing mi ju mi da chu mi su circumstances chu min tin thing like athep now yong chu min tin e yong ithep ne yong chu ma kasi num khat chu hele ho he very individualistic society he chu individual la he e phading um lo bi chu hoi la he yong ne chang sa yong hin yo thing like we shine wherever we are kolla he yong le ipila he yong le we shine in individual performance chi hin tin thing like of course e ho weakness chu hele lam kai ni lo ai ta lam kai ni lo te hi chu bible la israel te ta bang chu hi chu lam kai leng ani hi wa tao wa la sol leng pa on se on sol ha te bang chu hi chu yong chu hi te ki lo te ma chu lam kai ni lo te hi ya but we have other strengths min lam kai ni mana chu we tao mi lam kai thu ki ni we lam kai ni lo je wa yong I hat mo de lo bi chu gal hiya isa nu wa British gal in sa nu wa ko he ong not this tribal British gal in sa tribal movement history a yong mu chu tribal movement gal British te an sa na we are the only one dang ho ju sim thu bo chu om lo be se ya ju sim thu bo chu ting le gal 1990 langa gal I bol yong so pipe long in tin wa mi